رخصه سنه، الات جر مش ناقصه جنيه. شاشه 10 بوصه، كاميرا تمام، دواخل كلها فابريكا، كاوتش جديد، كل حاجه 100%. رشه بره مع رسات. رش المعاق بس. مرور بنها. فيها رخصه ايه؟ فيها رخصه سنه. الف سلامه ديك. عايز البربره هنجيبها له. وريني كده الشاشه ال 10 افتح بوصه. لسان، بس شاشه ونت وكل حاجه. ما شاء الله. على بودي ولا مقلوبه؟ على ابوها يا باشا. كم؟ صالون بلادها اصلا. عربيه ما شاء الله حلو. معدوا 4 لباس بلادها، ما تلمسيتش. انت ما بتجيبش الا التفاح. ماشي يا ابو هبه. هي حلوه لصاحبها فعلا. بس انا معايا 2008 يابا ب 450,000 جنيه جديده. وخلي بالك مسيبك من التكه دي بقى، خلي بالك مش مكيفه العربيه دي، مش كامله. عارف والله من ساعه ما شفت حاج رشا في نقطه تمام. يا حبيبي ازيك يا حاج؟ ازيك يا حبيبي؟ الله يبارك فيك. لا لبادة الكبوت اللي بدت سير. ولا لا؟ بتاع ده ابو سلطان. خليك معايا على التليفون بقى وانا هصفي الكلام معاهم واقول لي. مفيش مشكله. يلا يا محمد. طلع 2020 ابو سلطان. ودي لفت ابو هبه 2000 وكام ابو هبه؟ 2002. 2002 لفتها 2002. بره ده ابو هبه. رشه بره مع رسام. خارج ومعاك رخصه سنه، الات جر مش ناقصه جنيه. شاشه 10 بوصه، كاميرا تمام، دواخل كلها فابريكا، كاوتش جديد، كل حاجه 100%. رشه بره مع رسام. رش المعاق بس. مرور بنها. فيها رخصه ايه؟ فيها رخصه سنه. ماشي يا ابو هبه، طير انت يا ابو هبه. ماشي يا كده. الف سلامه ديك. عايز البربره. هنجيبها له. وريني كده الشاشه ال 10 افتح بوصه. لسان، افتح لسان. فيها شاشه كبيره جميله اهي ما شاء الله. شاشه بس، شاشه ونت وكل حاجه. ما شاء الله. على بودي ولا مقلوبه؟ على ابوها يا باشا. كم؟ صالون بلادها اصلا. عربيه ما شاء الله حلو. معدوا 4 لباس بلادها، ما تلمسيتش. انت ما بتجيبش الا التفاح. ماشي يا ابو هبه. ماشي يا ديك. يا حبيبي. معاه واحده زي دي.